Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Ini ada setan merah guys. Mingkem. Guys, so mingkem guys. Soalnya semangat guys. Terus ada Mas Dapa. Wah, dua Dapa guys. Ada Mas Jihun, Mas Reksa, dan Mas Hani. Beduh, angop. Yo, Dek Jihun yo. Apa? Itu pedang iki lho. Lah, Kodame ini. Ya saiki dijiun dulu. ya ke aku Mbak. Yo Mas, iki sik Mas Dapa cilik. Lah, Dapa gede. Oh, Dapa. Yo Mas Dapa gede nggawa singa. Mas Dapa cilik oge. Wes saiki pongko. Saiki Bapak. Yo, ayo. Karo Mas Miko. Ayo le. Yo sekarang Mas Reksa.
Yo sekarang Mas Deni karo Mas Dapa yo Mas. Aku Lolo.